Zombie Apocalypse. I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip u kojem ćemo praviti fontanu. Znači tu sam ja već nešto krenuo, izgleda ovako, ovo tu ne treba da stoji, izgleda tako za sad. Ovdje sam krenuo da kopam, tu ću izbetonirati, bit će kao neko korito sa vodom i od gore će da ide voda. Uglavnom ne mogu sad objašnjavati, imam nekih slika, nisam sve snimao, tako da ću nastavak snimati. Trebam ovo još malo da iskopam, trebam odavde da razvučem struju ovdje dole i ovu da kupio sam pumpu za vodu. Sve je spremno, znači idem sad to da iskopam, ostavit ću vam slika od pre, idem to da iskopam, idem da razvlačim struju, idem to da izbetoniramo to i slično. Ovdje stigla je pumpa, izašla 1700-800 dinara. Izgleda malo, ali tera nenormalno, vidjet ćete zašto mi treba. Znači da baca uvis, ovdje sam napravio nešto sa špricem, da baca uvis, a ovdje da vuče, da pada voda tamo niz kamenje, uglavnom vidjet ćete. Znači ovdje će mi doći prekidač za jedan da se pali i gasi fontana, pumpa, a drugi za svetlo kod fontane. Znači tu jedna utičnica, od gore ću razvući struju iz razvodne kutije i ovdje prekidač za svetlo za fontanu i za pumpu za fontanu. Tu ću ispod kopati kabel, ovuda i do ovdje. Ovdje će negdje biti pumpa, znači pumpa će bacati vodu tu u vis i vuče kroz crijevo ovdje nazad i ovuda kao da curi.